O te tue whatalo whatu sa moe lau whita whafonga le nei tu la le fiafi. Ua papelabo o na angalili mai le atua ilo soifua malo matuola o lea ua longa tasia whatasia I tātou ia ilana tausinga angalilei tātou lia manmanuia ia o le aso 25 o le masina se matasi ia po le masina o Novema ia ono tātou whasorosoro fuile ia I le toe lima ni nai aso ia ono tātou whatu whafuile le masina lona se matasi o neto sanga ia ae taita ia tūro tū soi fua mas tātou ola I le tātou atu le tau alunga ia o masina whaitawina o masina wha le tausanga ia whea ngai ma le lua afe lua se furu ma le lima. Ia eile la ngona e tātou te tau whai vivi ia ma whaafutai le anga le lei whai pēa o lo tātou matai. Ia pe a manatu I lona le tu lafua I mai o I tātou eui. Ina o tātou soromuli ma tele ina o tātou tātou le manatu atu. Lona anga le lei whai pēa. Ia au lupa pēa laba o na tausia I tātou mai ai le tai au se ia pa ia lona I tū la fiafi. Lea ua ona minuti te ele tū la ono ia I mātou I California nei ia manatu le fo I ua solo le tātou porkalame ia e pe ona masani ua solo fo ina poinsa I mātou le nei tūlangi ia olo mātou ona nofo mau mawai. O elo matou nei ali ia e sisi lalo whamai fe soa soa nia I matou ia matou tau fitonua ai ia tali tonu ia te oe tangata uma ngā mai ta saunga le mu ilunga I loa lo fatele mai lau lava ngā luenga nei ia whai ia tusa ia te oe ia e whaatonu ia I mātou ne ia iso mātou e se e ia tali tonu ia te oe tangata uma masaunga le mu ilunga I loa lo fatele mai. Te kama te loa ngalelei te lau tausina ele mawai. Malo pule whaftai alofa matou aulia mai le nei tau whai wina o le nei aso ma le nei malamulama I te ngai te au mga ruenga ia whaftai lau tausina. Kai yola ma le malosi tulu tai le nei aso u whapopo I le whaitawina o aso le mtuola. Tai mea u malava. Ia se mea o ngalo I la ufio I lo mātou ola. O le tele na ngalo ia I mātou oe I le telo tei. A o le tatalo tamai. I whapea lava o na e angale lei ma whasuaso mai o manuia I o mātou tangata. Mangalo I o mātou tangata ina o mātou le manatu, mangalo atu la ufu. Mangalo I mātou india mātou ke moe manatu natu ai, maro lofa I tangata. Mātou tali
no matutau i masui i e uita mai mawhai i matu ma o latu whiri au o le aiso matu whamangana. Mai o lau fio o le atua whamangana. Wai ma ia matu langona ia maua i matu le alofa e mawhai ai o no matu whamangalo. Ioi, ma le tue, matu le tue anga. Ia i latu o lo whapea o na whai i matu ma o latu whiri. Ia kalota mai le nei aso. O a fuafuanga uma ma whapeina e lau fio. Te miko i ta tau mawai ma whato whae le nei po. Ia iai lau fio i ta tupa. Mai o te talo. Te ma oi le nei po. Ma whapeina i matu i so mena. Ia, i te whaivo le nei a fiafi. Luto lua, luto tua mai o tunanga. I lo suafa Yesu o le mapala awai. Amen. E ia le tatununga o lea ua sauwhanga i langi le tatou taulanga si tia o le nei a fiafi. O le tatou painga lotu o le fiafi na ua na ua tangi o alisi ma o mai au o pongisa. Leo mo tua i vavena pongisa ma tau nei. Ioi. O le pei le i longa le lei o na sau le tau marulu ma le temi o le winter. Nya o le ua mavea o na o mai i au o pongisa. Ia au wa inga i o swinga i o le tau. Swinga i o le i lau tu sila mai le nei tu langi ma le nei lalo langi le tu lalo langi o lo matu no fo mau mawai. O nisi avaenga o Amerika ua pasolo i na maruru. Ioe ua matafoi o na snow. O matu i California. Ia elese stete fo le e masani na wa ai ia le mea o le tau o le snow. Sea wa ai ni tu langa whapena. Ia ai ia li tertununga. Ia ia le tertununga o se teimi la tamai. Ia wa leo matu le vaitemi o le tu ulu o laula au. Ia saloftoa official lava ia le tau marulu i Amerika nei. I le asolua sfululua, a leo le asolua sulua, le asolua sfutolu o te sema. O pi o aso masani ana a o le i o mai le tau le kirisimasi. O pi mo vai aso kirisimasi fato a official role ia le tau marulu ia i mato i nei. Ioe a o le taimi lava le nei ia pi o le tau langina. O lo o matu i le vaitau o le to ulu o laula au. E leo le to ulu o la au. O le to ulu o laula au. Ia te mifure le o leo whapena isi vaenga o Amerika. Le ua pei o ngari East Coast. Le ua vai mai o tutu maina o la au. O le ni lau. Le o mau o tele nei California le te mire nei
Sarpu tau la talata I se io e ftoa tau vai le se tem whapena e a fuai ona ta uele nei atunu u le vai tau le nei o le fall. Ia ina ua mai a le summer, so o le fall, ia ona nga ia toi lole le winter, tanga o le tau sanga I le spring, ia ma toi whata milo ia whapena, so le fu I le spring, ia toi anga ia tu le summer, ia ma whasol solo ia whapena, ia e le o se o le ua wawa ia tu le tatu atunu o le ua a mata mo meo o launga tongi ia masuenga whai o le tau sanga o inei ia ele ai whaato a whai ale la tu whesuia inga o vasenga ma ia iuni e wha o ngā tonu ia tau sanga o ngā ale malo tele. Pila o le vai temi o me iuni ia o temi na e vesia ini mo meo launga tongi ma wha unga. Ia e sea siau ta wha longo lea upu nei e tau se launga tongi e le wha ngā ina nei pe o le language na tātou le malo tuto tasi. O le launga tongi e le whaonga ina I nei le upu tasia le upu e launga tasia ai tamaitia o ngai nei o le whaau unga o le vaitau o whaau unga. Mai ala ia me a matata pena tu ia me iuni e le io o le whai ingo iuni ia a le teimiri na ua ia ia leo whai lo me nisi o tātou mai Alaska ia leo ua a mata o na atolia o nisi vaenga o amiri api o iele mawhanau no nofo le meta o North Dakota. Sometimes below zero, 15 below zero le maruru, 10 below zero, 5 below zero. Apena fu ilai Alaska, o Alaska ru va ia tu lo failo me nisi ia wa mata ona te tele le snow ia. Afa me foi nisi a snow tau le langona se maruru ia tailo tele lava so experience o tele no foi se stete maruru talu ono usau le marone io e pito fa pena ia manatu nisi e foi mai a tele le snow ia ta ilo ia ta tele lo pesa o pele ai ia o vaenga le na Samoa o le tautua leo matu le vai aso o le aso fa fetai ia o Thanksgiving e fia ngai malenei malo io e malenei tunu o Amerika ia e tele o malama foto tele o to le afuanga le mafuanga ia ma ila to na mai fai malanga mai nei ia po ila to fu le to pilgrims ia o ila to pe nan fai malanga nei afuai to te va ai ia tu te pe o talo mua tato o fuo fa ele leanga e momoli ele nga fa tai o le nei tunu ia ma fa tai ai ila to ia nga mai le tu nei ma io ma fausia ia ne vaenga o le malo o Amerika ia se te mi fo ino u tartano tu le history e mafuai ona e mana ia situ walalo si o Kirsian e mate work out fatasi io o le li foi la e a foi e anga I le kalesia lotu nei ta o le Calvary ia o te manino fo I le foi tour Calvary Chapel ma o io malama fo la to fo o le vanga ma losi tele mo le o ina tuspa ia I le foi upu ia por solo fa foi upu ia le lato fai tauina ma o ma losi te foi ele se ele lei pe o ina le kalesia Calvary Chapel le pe ona anga iai le tupulanga Samoa I le te io ranga Haiti sa ia foi te mina o lotu ina te mi fo ina tau fa le tonu ai ia le matu kalesia sa uie momo ia ona anga I le Calvary Chapel for probably a year pe tau sanga I le lua tau sanga ia ona o to fo I mai lava le I la o kalesia o te io e masni ai o sia ola le na ma ona le la
no ele ona leila Monday ananafi mana ia sintala na fai mai ia tau no ufet ia po ma po na le asa nei loi le aso whaftai e fai mai le tala le ia tau e te loa uso wai wala aua o le uso pi o le ngora bana o tātou sa moa i tangata nei sori e o i tangata meuli o tangata papa o tangata pi le wala aua i te lo taingoa e wala au ia le uso so e wala aua na whapena o isi au o le aso ula ngona le o patu le ia e fai mai I really don't care about history o fatu e ele tā o history ia fai mai le i oe o le pi tau le history o le Thanksgiving ia tia. But on the bottom line, o le Thanksgiving, ia e loa le ngā whawhitai i le atu. E le o tūlanga fōle le whapea o le masani le atu nu ule nei e toe whaamatala ai ma toe waai ai i le waa na ngai mai le atu nu ule nei ma malanga mai ngisi tangata nei ma fuai ona o lana mori mau e sa e taua history but o le mea e fo e wha marusia ia ona langona le whawhetai i le atua i lona ngalilei ia mo lona ainga ele o manatu ale ia e se foi la toma fofonga e se foi o le tangata Amerika nau maula ini mai yo mana ia ma fasoa pe mau ma ke workout maneri ia me foi lona langona o te tali ina foi sisi tu o isi foi tu ia pe o le sau le te mi fu le no to e ma fau ale back in the day for to popo fouro o langa ile mele le langa le mele to inga lifestyle for le te ba ai tu ai wa pewa na o yama yesu wole ma fai ai ona e ba ai istata pila atara no mela wole ia te pi to fa pena la to fa long yo ia au te tam fai te lia ma tali ma yo is a very strong Christian ele ia si me foi le ia te u le foi ia le o nga la u foi tu ainga ia mate fa soa fa pena yo te ia si me le ia te pe se culture asa mo fa yes we have culture e mato but I know here in America for you white people you don't have culture na tarale si o le ma ia si foi la ia por la wa ai le nu male gospel ma tala le to te le ala me na ma ma fa so ma le ia na ia talia fo ia la fo I tu watu i le taua o ne me a fai te tonu o le tua e o me o le tua fo lai a mai le anganu mo ia na me na pinda tapena a o ma faufaunga o le si o manga o mea o la le atua ia to one ia si vole le na te tu tama fai e tu tanga pe tu le atua I lana tanga in your pocket tau tinga ngana fole tau te whawhainga of dia ina ni no for tangata ma o mai le atua o se mea na tau ia na so ele man me fole no for tangata ma lo o mai le atua I me manatu ma manao ia ai pe tau o le lo la fasole langa e tala no mai sia wosia au whanongolongo atu ele leva o se tangata fule le is a born again Christian. It's a born again Christian.
ia na whaasoro la ia na matanoanga whaasoro le mai re li lona background ma te mina o la titi te la vou ioe ia o se tangata le whaingofire o langa ioe to inga mafofonga la ia le woman transfer ia wa li liu li whape li liu le li ia e tati tau whaitete a fuilele le mea langa a e o na e popo fau to inga mele o to inga rangona i te whaungona ioe e te tilo tu tangata uma tangata na oiasa ioe e le se la utala le whai atu esia no o fuile no to inga tulanga lea so se tangata kirisiano a to le tala no mai acha te mara malama le te manino le le Lenga isia, sole. O te whai atu sa moa e le se la utala. Na olo to lua na te mor mauringa la utala le whai atu. Ile popo fau le mea. I read the Bible right after our dinner in the evening until the morning. E o te me te alu mori la ufa na mo wat whainga ruenga. Ke le moe, sometimes o ke le moe. A ho o foi lai no uwalu ile ngaruenga. O te look forward e peile tuspa ia se mea fia ilo mafau o tuai no mana masu o o fale. O tuenga lifestyle na sa moe to tele ia o tante Cristiano. So se ora le nerila. No tau ite ile malusi o yaila na io awo te ila fa matala me se o to lua ile tonto sanga talu ona pona ken io talu ona liu ia fa matala me lo le ilo na life tuai o pero o le la te sa ona se o malam angale yai ile ma faina na ngalo ya tatu tuana nem fai so se tangata soifua fai mai ina ua pona ken. Na te leto e manatua lo na te mituai ma na mena fai o tarabo. O te fai atu, to e sila i lau pona ken, to e sila lo to e whanau fawina. Lem fai na ngalo ya tatu te manatua, e lem fai langa isea, o le fausanga leo i tatu, o le tua e le atua, o le mera pisa computer ilo timpo, le mafau fai ai. Mena e tatu te manatua i mea. Ioe, e le whena ngalo e tatu tuana ai. E tatu te manatua. Ai tatu te le toe fo i tatu te no nofo ai. Pe tatu toe o tatu te tuweo lai i mea tatu masani ai. To leo ngala leo si maftanga masia fo i ali. Ioe. Uona te le me wa o ina mai ai. Au te le foi mea wa o ina me le li i le ma fo i ioe. Pela walu le tala noa la utama. Ile meo le ma losi o le langa kirusian. Whanonga me foi le li isia foi panu atu. Le telefone taua. Ioe. Aua ne a vealo tatou lata i a Yesu. E tatou te vai maulalo ai tangata. Nea whapena winga pe au ina ma losi lau ioe. Ele renga te vai maulalo tangata e te vai whatau waa ia i lato o lo i whafoa lo i whafo leo langa ioe e tau whapena ia mawhawhaunga ia mawinga a o ina popo fau lo soifua i le meo le soifua whanau fawina ioe e una ufai atu ele fau ia tia ele fau ia tia ai te nofo fo ia mo ma fau i le taimi na whatu apa i ene mele ia tia ioe wa ia ele sisi o tatu e mi tonu i lalo le la none of us le msisi ioe o le consistent o le consistency o le metaua ioe ile o le mapolotu fo ioe ile o le anu tangata mtala i lana lotu ile o le na al taua la le o le mele na le la o le mea na o pai mai si o ia tia
I don't know about the history, and I don't even care about the history. Mayflower, mai latu umana mai peto fia po aina mai nei. A o lona langona, o lana whaafitai I le atu. O le wawenga ua whaia ilo nola. O le wheliua ina o lona soifua, ia ua papai atu lona tōlua, papai atu lana whanau, ia pio nei o le ioe. O tui ngā tangata fwoi la ia le, no oso o la ia le lalo wa pe o le maaso muli ana nafi I le nevai aso. Na le ailo le se mato wa fwoi, o le rehab, le au, le vanga le te iai, le au mai fatu. Pato a mato e fitau ia la le vai aso. Ale pe o winga I o nai tangata ia. O te fifia au iai. O te fifia au iai. O se taimi ala ua e mate right fatasi. Sau piki au mao. Ioe. A o lana dropa. Ia e sau nā whai tau mai uro lima mai whai stata talo. Whai stata talo. Ioe. E au ngā tui ngā tangata ia. E whaale tele ai se me se tau whaale. E te mua mai ioe. O te vivia whape ai. E amawara nia tau osto tele whape mana ia. Ioe. Ia. Ua o sau a oso I lalo whaile mata talo. E whia rua I lala utama mane fule le anointing oil. Tu umana tu ele ngalo tiao. Ngalo te whainga ruenga, lai te tonu soa. Mana tu. Na yeile tine base tine fuli le America base tine base South in America. Ele uruli la pa e pi se pala. Te do me mari. Artinya e whainga ruenga ia teo tu sa supervisor le vanga le tine le. O te I tangata la whainga ruenga. Ide o lai whai mele te taro te maita ia. Ma tu o maila tango ato maile le anointing oil lea. Ilo mua uru fore ma whailan te taro te atala. O le taliera o whainga ruenga hoine. Mau lai tangata la whainga ruenga whai maita. Ua lewa na tauna aru tenye le lay off. Ale no le whai atu le whai au wha unga tenye le. Maria yo tangata ia. Ioe, ele se meleanga. Ai whai mwha armaru si au ia te oe. E wha maru si au fo ia tia. Ioe. O le mausali o lo te taritonunga ma doctrines ua o inaita ita. Neu fo ia te oe. Ia, e mwhai ai ona tato ngā lulue whaatasi matua I ngā tangata nei. Ele se meleanga moa ura wa ia. E soa ni tele moa. Ilo soifua, ilo wola fatutua. Koe no whai atu e se te mita te atoa. But le tara noa la utama lea no whai atu e la tau umira o te ngiri. E tara noa mai la utama I atea. O la soani la le whai ai. Tara noa mai pe ua it's perfect. Watoa le o to iai se me taru na pona kenu le o to iai se mea e pona iai don se fumo no na foi o tele ato I ngā taritonunga wa pena le wei ia no tau whaare te musu ma fa so le la usau nei la utama te mine ama to tera no le la una malama o le e o le lalo langi o lo lungo le maunga o lalo o le au vai maunga le me vesi e le lalo langi le tatu te o lai e le mea fule na iai lunga mose ma e dia malatu ine lunga le fio ifura o le fio ifo fape fairo ni la tu fale apitanga I lunga le maunga mana no foi o sua madie ma mata ngo fie lunga e le tu ye vetu ya tu o la lo iai le e moni ma le real life e lu itawai lo tatu soifua te tonu ma lo tatu soifua ma lo tatu wola
tau mawhai ia moro tātou ori. Ia pio nei tala matana. O le tātou o nanga man pukalame. I oro tau me le titi e sea ma le tātou wa ai i tua i Samoa i le mea na tupu maola mai ai. E pio o mana tu vave i le maa. A pe na whainga la tama. So se te mia ma te tau maa vai la unofo, e alu, whai ni marotu. Ue, whai ni maa te talo, ia. Sa wala te whamatala i le matua inga o whaisole. Ua u fia i sia uore ma te. Uisi taimi ata frustrated atu i le whale. Te latue a maile le message. Fitau i le le. Ia, ono tatu o ifo fu le au vai maunga le mea uro i le lili vau nifo mara iyo. Ma tatu pape nei ma pape nai. Ia, i le tā ua. O le suifua ma le ola. Ia, o te tue whatalo whatuai Samoa ia te oe. I le suafa manu maro o tatu o li i mara tatu whaola. O te whatalo whatuai le au whaingaronga tutofia le atua le au lau au sinsina. Ia whapena foi te tai o le tatu malo e a fua mai lava i le au mamalo le malo malono masiofo. Ia, te ia pa ia mai ia le fionga i le li pare mia, manana ka apeneta, le pale mene atoa, o le au whaingaronga tutofia le atua i so se whatawhai te ulanga o te tai o ainga o sao, o matai tai o ainga. O ulum whaurulunga matanga luenga. Ia, au e whaingaronga fui whafo. Ia. Pau ni atu le tautua, male au nanga ale si ufonga o le tai au fomo oe i le nei vaenga o le aso. Ia, manatua foi. Ia, o le tatou por kala masani lava. O le aso, ia, tatou te tala noa i foi male fionga i le tamatai, ia por tō whaia moa whanua. Tupai matira isi teimi o mua po le tau le tūra fitu. Ioi, tau le tūra fitu. E leo ba tuele tue mamau ia ona taunu mai fula. Ia lea. If you cherish God's word, you cherish your heart to evaluate whatever comes your way. Bible verses has enormous implications to study God's love for us differently. I read my Bible time to time when I need to confront my heart from manaya. Sa oleleia o neme uma tatou te whaia. Ia unoro tatou male tamarina. Ia pe ole o tatou whale tonu foi. Pe ole mea le i la upolkalame. Talu na amata mai. I lo utatonunga na oa. I le whapea o le whai o le lotu e amatai o nei loe leo ta ita o tangata o atoa. Ai alana na amatai le amatanga o te whai malo umauti noa. E le se atoanga o ia tea ue mawhai ai ona o tau talatu. E mwhai ona o tala noa atu. Ai le o yo tō roto ma fina ngalo ni mata upu te tano e se i vanga nā le atua. E na te whaamatala loto ia ni mea tatu te whasoa iai. O se upu fōile leo se atoa so uloi se mele ai. Le ai ma se atu atoa o ia tea. Mene alina u apa. Ioi. Mene alina u apa i le amatanga. Asia, because I am a sinner. O tanga sala. Ioi. Ai o te apa lava i lo uola tau mawhai. E ei tengi e o te manatu ai o le tuara vai e ato atoa. Ioi. E tati atoa ai pe a tatu tam whai a wha ato e tatu. E tate omar tatu mautino. I lo tatu tangata ato atoa tatu tangata tau mawhai. Anyway, lo watu tatu teimi ua Doi rusu minute tari tu la fitu. Ai ei nai ne malia e te fia a mata tu ai solele. Na solufu lima ne ia imato.
o le ua faisi mau atu o whamasinonga o tau o lea foi. O whainga palota. Ane uto o te ilo te whalongonotu. O le uto maulia ia le tofa ia fesola i a pulu tusi upu. Io tuinga mala. Le li minsta o whamasinonga. Ia a o se ri fai pule foi o le a ana lofi. Numero momu, I think. Te sa o ia na leu fai ma minsta o whamasinonga. A lela ua molia le tangata ingo ia ulungia ma tau matawheo. O ulungia ma tau matawheo le suafa o le tangata lea. Lea ua na molia ina ia la fionga le minsta. E lima morianga. A toa ima nisi o morianga o whapeo tupe ia matau mafa na foa i le teimi o whainga o umatemi o whainga whatosina. A toa ima nisi o sori ngā tulafono i lunga o meo o penga te whailangi te lo manino tele po le ale winga o ta wai ia yo. Lea lai whapea o lo o whaongai le li lea o urungia. Ia se private prosecution. O lona winga na tele whangaina se loia mai se ile ofisa o le loia a se loia tuto tasi. O le whamasinonga o le nei o lea whape toe wala aulia i lea subu o le vai su fau. Ewe, lima morianga. Lima morianga o le fionga le li minsta. Ai malia le lau tau whalongolongo atu. Pe o le li o Alexua, le na tu mo le li o Tuiloma. Alexua fulana. Le o tu lai mo le li o urungia matawheo. Io urungia matau po matau matawheo. Au tau whalongolongo atu lai ngor tangata lea. Ia masalo pe se tangata ua ngau atu au pola pola o i le tumalo a o suafa i tangata o urungia i o suafa le tisila fia o i faleata ia ma le matawheo mai sawai pe o le o ia le luu whaatinoa le e mana ia la e tū la le ia le o Alexua mo le o matawheo ia po urungia e tū le tamaitai o maunga Precious Chang ia pe o tamaitai lo ia e tula i lava mo le atuatua i le atua sa mo tasi. Ai mana isi pasi tala i foi. O lea ua tula vanoa e le tamaitai o maunga Precious Chang. I le lo ia ia Alexua malana client le li o urungia. E au mai mo se whaamatalanga. Po le atonu. Po le atonu le mafuaanga a o ai fo i le tua. O le toi tangi atu lea ua tea le taimi ua ai pe o lea ua fesiringia le tamatai o maunga. Chang, Precious Chang. Ia le tutangi. E au mai whailo mai o le whaatari atu. Ai whailo mai. O le atonu se mafuaanga. O nei morianga. E fua i ai se totongi o le whaamasinonga. Ioi. Ia, e fua fo i ai le tali atu a le minsta. Lea la o lo whaatari nei e le loia a le tu te. O le tu a le minsta. Ia, se tusu singa ioi. E whaamani ai, po o ai tonu. Mana ia si mesia, po ai tonu le tua. O mea ia. E sea, langa leo pe o te filosofia tu mea ia. Au le winga leo le tala noa tau te fia tala noa ina nei mea. E leo malo lo lava le mea o le sa ili ava noa. O leo ua
ua faia ina le ri o mangele ma ua pe ua faamaunia ai foʻi i le lai tu ioe a tonu tasi le mafuaaga ua toe lagalaga ai mea ia ona o le alava o loo i ai le talitonuga foʻi atu i le epa ma le HRPP e lē na pau ai o tagata ioe o loo aafia i le mea lea peitaʻi ia o falealili lua na ua manino pe lima e pe fia ia mea na ua faamaunia toe tulaʻi fui maono a safo i lona tofiga o le nofoa ae ua faasalaina le tamaʻitaʻina tagi ia pe faaleo tele se upu foi le o alu i le tamaʻitaʻi Meredith tamaʻitaʻi o Maria po fui maono Maria me le tifi aua ae tutilo leleʻi ai mena e lua e tali tutusa lava pau ale me le tutuli mataʻi ai le HRPP i magele ona o le tupe o le a foʻi o le miliona tala le putua ia uma lava le tupe ae fia mai le ono sefulu valu afe le tupe na leʻi mafai e le aliʻi ona o atuaina ai ona o faapea o taimi ni tasaini esi aki i pena fai atu e le mafai tatou toe suia le tala le faamasinoga o le mea ua iai but o le keisi o magele ma le keisi o fui maono a safo tito a safo e tatusa leleia ae pei o lea e faaletia le tala ia ona o samaitaʻi tuto o tasi lenā ua faasala ioe ina ae leai ma seesega ma le keisi lea ae afua ona tele tala ia magele ua maua avanoa ioe e fai ai ma avatu lagona e fight back ai ia le HRPP ina ia faapea ai e lē na o magele tonu la tasi lenā auala ua toe oso ai le tagi lea e tagi ai le tagata le soafai aulugia mataʻu ma tafeo ua na suina ai le afioga le alii minista ia fesolaʻi apulu tusi upu tuiga mala ia manaia la lesi o tatou faatalitalia fai mai tamaitaʻi lo ia mauga ia o le faatatali atu aumai se mafuaaga tatau aumai se mafuaaga lelei ae po o ai foʻi o loo itua o tagi nei o ai lea ia atuʻa tatou tagofi atu e faasaʻulu o ai lea faaosoa mai le tagi lea o ai le tagata o loo itua o le tagi lea toe valaauina i le asolua o le vaesofou a o le faamasinoga la lea fai mai le tala afai ae faamaonia le solitulafono e faamaonia le solitulafono fesolaʻi e lei lalo ifo ma le 5 tausaga lona faasalaga e ono aafia ai foʻi ma latou na latou talia pe afai e saʻo na ave i ai ni tupe ma ave i ai ni mea ai e le gataʻina aafia le ua ave i ai le tagi ia po e aafia foʻi tagata na ave i ai e le minista ni tupe ma ni mea ai i le faasalaga o le solitulafono lea o le mamafa la lea o le fai mai e lei lalo ifo o le 5 tausaga faafale puipui pe afai e faamaonia ia tasi foi la lea faamasinoga lea laatulutulu mataʻi eisia i le faigofie ona faamatala ele o se ia la masalo ala e o atu tausaga fou o alu a faamasinoga nei aua toe titini tapuni tusi le au faamasino i le vaitemi o le kirisimasi ia ma le tausaga fou ia toe faatali tasi la mea o te loa lena tuu i ai le faaiʻuga o le faamasinoga ai foʻi le alii o a le toʻaono foʻi lea ma leoleo lea ua manino sa mo le tatou faalogologo ia e peina faapea ua tasi le itulā soli faapea ua tasi le itulā na ao lea maua toe titi atolu le fā itulā na tō laulau ai submissions ia a le tamaitaʻi o ai foʻi o Strickland o le tamaitaʻi o le inafo Strickland lea na tulaʻi mo leoleo ae faapea ona le tasi lesi itulā lona uiga na umi lava se taimi
le ala na la tu lo tama ta ilo observa sau lo malana fa mtalanga ilunga o sau tu tasi le la pu to e o mai i tala fa msinonga ia submissions le tama ta I o to ai loa ma le tama ta I o miro ma le tama ma keisi se to lua ia pe o tau eselo la le fa longo o pe o le la o le moni tala observa nga mai momo pe o le o li lifa le fa longo tangata ina ua mai ato lau submissions lo ia ali to ono lea io o I tatu te faitau ai le me vai se vai fona ia e o I lo ia e o I tanga ele me fanci share tala le fai ua pe ua failonga tangata me o ia lea Malaysia e o I lo ia ua ia lo ia fa pitoa e tutu o le lato wale tutu mo le fast e foi lo ia ia sa e foi lo ia fa pitoa o lo lato lava fai vai li lifa la lato tua mo le HPP e foi lo ia fa pe li lifa nga I te mai tai sa fai ma pale mio le atu ia me pe o vai nga ia o le o tatu ba ai io ona o tu langa o fa purkiki o lo ua a fiel tatu tunu be ana fai atu o te le tu ia te le o upule o purkiki o te tu ia tangata langa o tangata na te amio inga le amio ni se mena tatu tu ia I fu upu ia o le upu ia le lei masa o lona amtaina malom male metu ai a fua on fapia mo ta ulanga ina le upu ona o amionga tangata so tangata la tatu te tu ia malia na fa ngolongo neia o le porka la me fo le finau something finau ale office TV ale NUS TV e ala le ori to lua na fe porka la me na o ngalo te ule ngo la mes finau e be fai ule upuna finau pifa o upuna fai wele na che fana tu mesi fa pe ona mantu ile li pu la po ana ma se li tau tino maulunga o le NUS TV na ola o li e interview ia si tama fu le fai fa to anga le na pokala me fu le lima ola o le lima ola farm e po le e suafa si li ia Mikaele Maiava le fa peo se to lau ia fa pen fa na mai to lau no ola la ori interview e malia la fa longolong o I foi e te pu e ai le autusitala e ia le meli lifa ia na fa matala la Mikaele la na fa to anga ma me na fai ma le samofina thank you io fa matala la Sherilia ona ta uailo e fa pele reference le ia le rile o Mikaele e sa o le lei o te fa sa oa ia le fionga le di pale mia mana tu lalo mai le atu ma ia fa pe e te mon movina e to anga to le fai le se mera tat fa lango I fo o ia io to tonu o lau ele samo anta mai la o le fionga le di pale mia ia na uma le interview ai fa li uma la tama pu la po ale io fai mai la tal ia o le ua maua se no fo I male le fo I fai fa to anga le lima ola bla alo lua mai foi le reference le ia ai sa o le I el ta I o le tua ngai o ta tu mau ta lava o lo ia daina ma me o lo ia fo tuinga ta vali ai o tele fa alongo fa tasia I se tu le pa o fai se tala fa pe o lo no winga o no fo no mo fa sa wala le e o I mo me au fa sala lau
wala via to me umai o lena ta umai fai fatuanga lona lango o le por kalame ale fionga le pale mia ioe ile tua ile ioe a saure tala la tamale e sa o ai le sa nuanga ale li arte ta io le tua ngai ioe o lo tele ta vale o tatu tua maota no wata atare fa pesor ia a o winga ia sa moa e te pu e moai o ai tonu la to mena e ta wai e sa u wangi atu no pese mele am tanga ola por kala mele tu do ngatu to o te lango ia fainga malo o lo tau averta to mole asole nei sa o mata na neia ile le press conference ale leo ma le media, and that was the very first time o tilo ai se press conference to ono lua pa on to ono e peto val ila to nanu no for mai le vola o manino o ngadu due fa tasi le official tuche man official leo ele se me fo me o le papi o le o fa marsia nei talu wai a fu pe o le mele na mo le vai solente nei na yaso ina te atu nei le 1.4 kilos le ana mau atu ai le aisa I tono tatu le ana mafua ai le afo il conference na nen fai na nei io ia le mon mawina e ori le ta ua I o meia se o to sawa I si mesia no to pa merole I le conference na fai nei press conference na fai nei e taua lu fa longo e pifo lu fa longo ma ia cha e ia me e ke tisa create ona nei no fa longo I mane manino I se tasio tu stala si nia mai Samoa no fa longo I tau sa ilia fo ia ni telefon mai tatu tu no ulang ngona lo fa no le fa nga ina tu stala le a tu stala o le matai o le vaenga lo na tolu o na tala o vai fanua na ia fa nga ina I le upu le tau o le atali tarsia na fa longo iai e pino fa ia tu o sio moksale o le kalamo ngana o fa longo mai o tau tina ia fa nga ina le upu le o le fautuanga o atu te fa se tu pulanga aua atu te fa se tu pulanga o le upu atali e fa nga I lau tamatama e le tama o oia ia o le tina o le upu te fa nga ina o lau tama pe tamatene o le tamatama o lau tama sia utama le anga atao le upu atali ele o atangia ina se me tau tina le anga le utatu no fo matoso mai le upu san o lo san le la o le masan le la na tatu faonga a toa yala ia lea ale me siri no fa no ai o le faonga ele autostala a tau mafai atu le tatu ngana ma tau fa sa o le ngana a se fa autola ia o fa longo le news le ana nei o le upu na o mai faonga le autostala le upu atali e ave itina I se tala na fa matala ai le tala I se tina ma sana tama se fufata usanga na maliu ai tangata I se fa lavlav te uta vale o le upu na mai o le tina malona tali mai fea o le fofonga oi o le ngata o le fofonga o le matai ele ngata o le tustala a o le tustala sinia o afale a onga ie maua e tatufana mele ta o le fa se tu pulanga a e fa fonga mai o le tina ia e mali a pa o se tina le te fa nga ina le upule I lau tamatama o lo atali
le o fa sa o tu o to te mi nei le o fa sa o tu e le o se a le lang ai se so le mai le ngana peno fa tu o se tangata o le fai la unga o tangata o kalama o le ngana o te fie le kalama po le vai ton wina e fa sa mo le grama io e fa longo mai se tina ila por kalama le so ni o lo o ia fa nga ina le upure na te vala au ila na tama o lo na tali tu nei loa ala fa no nga le fa news le na mai le mele o lo fa no nga le tangata le na mai le news le ele ngata o le matai o le fai news o le si nia io e a ua no forma fa nga mai setina masona tali ti u to fa fonga ta tu sa moi te pifera lo tama le NUS io e au mai ele reference mai e fai fa to anga saunoanga ale la augia le mali to ai no for tama le ma reference mai le tai o le tuangai so o me umani tatu te fai tawinai o mea tai tasi tatu te fai tawina sa moa a fai o oe o se tina o e whafonga mai la upurka la mere te minei aua ne i e whaanga ina le upu atali ele o oe e ame ele upu na ana e maninoa o le ata o le ari ioe o le ata o le tama le atali o lono winga e se ale upu whapalangi o le sun that works o le matama pe o le ua nini tu whapea ma le ele ai e manino le leia le o le tina sa moa lava ia e nate le ta ua sana tamatama o se atali aua tatu te wha le anga ina le ngangana aua tatu te wha se ina tūpulanga whai mai ta usa o lau tamatama o lau tamatama o lau tamatene o lau tamatene ioe o le tama o lo ua tali o lo ua whawhine vai isere manino ela ka ko mai ngila o mai whapea sale Siya whanono anga e mai lunga tumutumunga o tangata o le whafonga ina ia ngangana i lunga o penga te whailang. Au whafonga mai sa mo mai whafonga mai o e lena whai and news le whaasao. Whaasao le ngangana langa o mena e tau o le whaase se tupulanga. Ioi. Ma o tau tina. Langa i whai aisi tina o whalongolongo sa o ai. Ua la tau whaanga ina le upulea. Ioi. O lo uatali. O lo uatali. E whaalongo tua o le ata o le ali. Ioi. A le whai mai o lo nate. Se au le whaia langon. Au a fia whainia upu. Ano e whainia upu ma na tule ame tu tonu pe pasia mai langa ia me pasia mai upu e whaanga. Te pēr upenga te whailangi. Ile no whanu whase si fia whainia na upu na whaiale na oia. Ioi. O le whautuanga le na. Tatou o matina Samoa. A whapea le masa ni lo fofonga i le whaanga upu le o le atari i lau tamatama. Tu ne loa. Ioi. Sili le tu. Whaonga ta tau le ngangana a le atunu. Ioi. Ioi le na. Sewa ai le nei tangata o le ai au al whaalua whaatoru na ta. Le tina malona tali. Le tina malona tali. Le tina malona tali. Oh my goodness. Ioi. Tina o le atunu. Ale maus fale a onga la por kala mesiasu. Sili tu. Ioi. Ata ua le o tautua ma le au nanga. Ia maua sina mea la tit mota tau umalafa. Ioi. I'm going to say this one more time. Please, all mothers,
of Samoa. Utile fatu fo ladies na ladies ele feitama, ele feit fanau. All mothers of our dear Samoa, please use the language wisely. Whaonga te tau lengangana. Ai awani uta tutu mai whapea whamone mole. Whamone mole. Whamone mole uta whamone mole atu. Awani tue whaonga aina si tina se upu atari I sana tamatama. E ili tata I ai le whaalongolongo ale au matutua ma Samoa na latu tau mawhaia lengangana. Ioe. Lena. Awata te fa Samoa sa ole san ita wale san yo ile lengangana Britania ia a oe le ai fa ngala ngana na batu le tua le si manga fa wela ngana tinga ina ila tu na fa wina ngana ata tu mai paru fa sa pasui yo mena Samoa le tu pele ia tau tu na ma oe ia le tatu ngana. No to yang ai mai la ia le press conference nan fa ia leo ia ma ia ole tau ole combination of Gemini ole leo ma official duty or custom ia ma police department ngalu due fatasi io e tau ma fai ina ia pe tasiale unga ina ia ma fai ona fai titia le fuala au fasaina tu titia olo fanga solo foi ia campaign ale leo mo le 12 months tau sanga atoa le ua ngai e kalesia me tutisi o savoi ia o tumwa pe o ua ngai fight seminar ia mafai mo meo orientations o meo fonotanga fo ia mafa maninonga mafa manga ile ngata I totonu o aonga o I kalesia ia o le tau mafai lava ina ia tinei le mele fara au fasaina ia le atatu le tera no tele ile afta vale after vale le na mawani le mele le o ia le confirm mai ni le conference le na toi fe sini le vasita situ stala o mauti noa o le afta vale ale minista o tiute le na mawai le aisa le na mawai ia le fala fasaina le sau le tali le mai tai o fonti ia fonti ia o le farituo sita sifo I wo ma mai o ia pe o lo faulu ia le official duty ia I tai matautu sau tali ia sa Mautinoa o le afta vale o ele minista o duty masina lupe aluato e meisi fesili o ai na employee ia le o ina matua la tavale masina lupe sina fesili ia wale le fo ta tailo ta vai tu I tu singa fake pictures for ia nei lolo o le afta vale la fo minista o tua I uma I le fast e sengi kanga ka sole pingi e sengi tanga ta sole mo le ma ale le yo le fainsa ilinga po le ana fai atu le tala o le afta vale le minsta pi o le langa ele ai pi o lango lungo le me pe vo le ia o le o mai tatu ma lo le nei fiafi ia ma lo le so fo manuia ma lo fo lau manuia I lau to fa mo fanua ia po lo fio tamatai ma lo le nga lue le nei aso o va atu ia na fo ua na ia le la ma na ia le sei ia o lau fofonga la le ma le mata o fia ma lau fonga fia ia ele suia la
ia ai matulea vanua mafunua tupai ia la ia e whaafiloa i le tātou atu man whaaloalo. Ia malo so fotu la epa. Folinga mai wa e lau fonga fia ai mana ia se vaenga wo i elo o nanga le ne taimi. Ia awi lea. A fatalo fatu fo ile mamalu o tātou paanga masani o tamam tina mātutua. Ia o le loloa fo ile ainga salivi. Lo la tō whaielu tuina le vai o le ola mo le tō tele o anganga o tātou tangata. Ia lau whafonga anga sa mua po fia lava le tulu inga la langi e maua mai ai le nei whasalaunga. Alo maia ma lo le folau, ma lo le so fua manuia. Ia tula e pa whatalo whatu, peo te vai atu e wa e soi lava, a tono i eise mea fia o lo whapea na e... Ia, a soi sole. Ngā o mea, ia le fu koe mō lias koe se ming skafa masinonga, ia oi la se si a soi. E moni lau sa nanga tula e po, le mta upuna le nei loi la so. Le so nga fua, le sa ofisiri nia ai. Po le a tonu le mata upu, le wa mōli ai le fionga al minsta whamasinonga i a fisolai. O tele i mawa ina lava. Ai o le sa yele tangata na whaapea mai e te wana tae au. E ia tau fōringa mai ai a fōi o ni morianga ia sa vevesi mai e ele i whaiel pālota. Le tua inga le nei momoa. Le lau o whaua. Mantua fōi la. Mantua mea ia sa whesiringia. O lea sa whaiela ia teuteunga. Ma tangata lava le tu ma lo ma whaai lo ai. Ai peila e whoninga mai. O lo iai lava se tangata le soa lusa. Le o ai mta upu lea. Wa e paule meo te fia whaapai e tuai le tūlanga le pe a whaapea. Pe a whaapea moni o le tūlanga le nā. Na le teimi le na vevesi ai. Na lafo mai ela tangata ia te au sa ua watua fole lunga social media. Lena whaapea watua inga ia tupe ina ua tupula tūlanga le whaapea o tupe o poloketi lena whaanga. Na mai e lai lunga social media. Na mai ai lea fo le import entry. Mo meo documents wa ia le whaanga le entry am whaina batua iau o loa po ni mei te tono la tunu. Le la sa mai ai lunga o penga ta whailangi. Le entry la lea, o le teimina avatuai le taava le fou, a le fionga i le fionga le minsta, na avatu e ona alo. Ai tupu me lea, e avatu taavale lea, e le i whaia le tūlanga le poloketi. E me whatoa, ia, ta ilo iai, tātou mai mata i tūina pēa whapea, e mo i o tūlanga lea e whaawawai lea foi. E se whanono i eto i ngā mea Le a foi. O le mema lia o le whatapitari te matai loia, maunga. Princess Chang. I se whamatalanga mai a eleksua, wape eleksua loia ale tangata, o urungia ringo o tangata, matawheo. Lea o tangi. Urungia? Urungia matau matawheo. Te le loa po urungia. O lea sa leo. Ia masalo, te le loa ni tangata. Na o le ingoa na o ia anga na tangi. Okay. E anga na tangi. Lea la whatali ia le tamaita i lo ia. I se tala au mai. Po lea tonu o ai tonu le tangata le tu o le tangi lea. O whapunga na lena au mai. O ai tonu le tu e Paula mea te loa le ulungia la lea mata wheo. O ia lea sa leo. Okay. O lea, Paula le tangata lo te loa no foi vai yusu. O lea. This is what I left to take you to Neila. Let's take you. I know ya mata. Te minele iswafa ya lumia. O leo. Sa leo sa mo.
you know, I hate to say this to Lepa. How is this relevant in the connection? Because the Paul no te loia mata ulia. E long so tanga ia ya limong in the case le to Okay. Yo o hela Lepa e fate ia uina wa eta mai ole ngona le mai. O ia tonu le anga tangi o le suafa na mai o lungia mata po mata feo. Mo. E lima morianga. Very interesting. Very interesting. E lima morianga ia ua whailoa mai. Ea a fiei mo meo tupe ma mea ai na api le taimi. Pe umar taimi o umar whatosina. E a fiei la ma me lungo penga te whailangi. Ioi. Ai e tau ole me fole le langa. Lea mai le whai unga pe a whape mo e whamaunia morianga. E leila loi fole lima tausanga. E whapipui ai. E tau ala le ta whaso i mea. Ngala sa ola oe. E moni la oe o tangata tonu la le leana ta ua foi le ingoa i keisi lea o ta ua. E no foi vai usu. Wa o le urungi. Ngo wanda. Oi. Ia ana numertasi e ele. Ana numertasi e ele fionga le minsta. Ai sa uingoa. O matau le lo te whea. Mana ta feo sa vai. So ke le lola. Po le ale so tanga. Po le ale so tanga le mele e feire tangi tanga le. Ai o le mele o amberola ia e maunga. Chang. E princess. Au mai se whamatalanga o le mele. Po ai tonu le tua o mea ia. Se i fua i ai tau o whamasinonga. Ia ma se tau whai atu le tali le minsta. Very interesting. No fo mata o i whai usu. Sole. O le fionga al minsta e o ia ana numela tasi. Ioi. E se le sa oi oi. Sa oi oi. Ta ua le baba ai le tunu ma le pe fa fena tangi tanga te I faleata. Ia wa consider faleata. Tangi atu faleata ave or tangi o ia ana numel momo. Se avatu fo ile ia sanganga ma e tau pito mai sanganga I faleata. Te maitua foi le matanga lava le case lea Samuelu. Ia. Lena la ngā mai ela, o auna o te iai, wa le whapea, o I le whale o mātau. Lea sa iai, mai ele ta vale male insinia and something. O tangata la mea. O tangata la. Lea whapea no. At that point, e whato a whailoa I whapea e iai le so o tanga whale a inga. Okay. A lela wata mai nei I o ia ana le me e fio ele fionga le li minsta. How is that possible? I have no idea. Very mysterious case as to Tupumalemano people. Ioi. Ia, e pio si tala na le te sau ni o te ata I mo whapisol. E ka whiwhi so le I nei mea. Mana tua tanu ana whai inga mangele. Tanuna ua mai le meu whai inga mangele. Pe o leo amatan toi o sa ili. Ona o le lato mawhauwhaunga. Ele na mangele la le ipu ngā mea. Le fui la, le mea o te leilua. Pe relate ia mori anga fau ia lima. Ile fia whare tu perena tua ia fui sto ina o. Lima sfu afi. Lima sfu tolu ea. Lima sfu tolu afi epe. Tau la lata numera na, o le lava na tau tino ele li I oi fui. Ele minista. Ele ai te se tua inga. A fua foi la tu la I mai le mamao le parota Pina whamatala e parota le mamao le vao parota. Nei loi na le whatutuina lava e se atangata I e whauwhauina mea. I sia foi pule sia minsta. Oi. E se io le tūlanga le whanonoanga le mele wawai atu nei e tula epa. Se mo penia mion tamaiti. Wa penia mion tamaiti wa maua me male wa taula malama ia le toia ina le nei. Po o ai lava e maua mai ese mea ina ia oe. E sungui whai se tangi ina ia. Ese le whainga tāma le you know, ele longo maari, ele matango fie.
le whafonga anga Samoa. Ele mana. Nea tamai tifai nei to ina. Whai wa whai ina. Malolo whatamali. Malolo whatamali. Alo le mea le anu e a whai. E wha mai ia pai malawhai. Ia anu sange whai nei tangata. E wha atu lava e toi ina mau mai whai. Ai se le I fua I lo mama fua I tua. E se le upuar tatu atu nu o le meo le nau tā. Le ufure le sau kirikiki. Mo le nau e tā. Ioe. Le afuanga foi le na oso ia oso vai lua le hita pipi whamsinonga whalearili. O le nau malo. E tasi ata tu whaitau to e fia maua e leo sa ilingo ni amiotonu. Ai sa ili so latu o wala te o I le paua. Ia e tanga I whala ia le o manino mai whalearili lua. Lau to e whaamaunia lava ia le fionga ia fui maono mai yamba tito. O whaamaunia lava lona to e a fui. Whaawau le tofi. Ia a le la o manino ai foi la ia le fionga ia fui maono Maria Meredith. Le mfainto e alu paloka mo leisis futau sanga. Le na whamanino. Ioe. Le na whamanino lava lai I le fionga ia vui Clarence. O le tulanga le lo whamaunia, because o le lato matafa ioi, e whai le tusi e longo le whonga whetalai. Ia. Pe o le tate sui anu tau tate, pe le toi mi milo to alo ma whaunanga le tau no I tangata le ua tau. Ia, o le te le no wai tau mai, paulo tangata o te loa ma tau le matawheo. Tangata le sa leo, wa fo le tangata wha fiu yei taimi, o ngalue I leo fiso leo. Ia a lena o iloa le sa yei ia, na dia e mai ia lona so tanga le taimi o le case lea. A Samuel, Po fua wafta dia e mai le case, le na dia e mai e iloa, Matua poisa, e tau mai ana le la, au whapusul. Fena o sotu e filosofi me foi inisi o tatu fe me naru palota au fatu le ai le ungia le o le pitem o lungia le Elon Beetham le sa alu le palota that's Elon le ungia la le o lungia le mata o ia sa leo okay o le o to kilikila lo ma fo sa o le ngole nta o le keisa Samuel foi leo tala le ti. Very, very interesting. Te loa. O le sila lea keisi te loa e tanga o lea le fata tali ia tama te lo ia. O la no te o le song fua no ufta o lo inga le sa ofisiri ngia ai. Le taimi o lua po kalame ma leota mo longa le no factory. Se vesilio tia leota po le aso na malama po le ale whamasinonga wata wa mai ele swafo le fionga le means ta whamasinonga. Cha, ranga te maua e lau vesili wa umar po kalami. O ila le na mini e lau vesili nga. O le tona nga le sa refer tanga i lau vesili nga. Okay. Le la to e lau le asorua le vesfou. O le fata tali se tali o le fesiri le averto mai tai. O ai le tua o morianga ia. O ai e tua morianga. To e taua. Po ana fea fo i lana whaulu ai le tangi, Pe uma o se amtanga o verso nei. Mana nafi. Sole. Io. Ai e matau tia e lima tau e le lalo I fo le lima tau sanga pe a whamaunia le e turafon e whai pui ai ia mau te tali tonu au ia pe sa iai nisi sa uwhaasoa tu iai I le mata upuale la matanga I le fionga le li minsta le na vevesi e malona I tu malo I tu pepoloketi ona e whaapea mai wai ei nisi e whaoso inga ia
se tasi o tamaitai mai lātou le na o whawhau le mea pe sa vai lua ina i le tu malo. Ia, te mana tua sa iai le mea na siringi ai i press conference ale vaenga whauwhai. Le whalasa sau no ele fionga le li pāle mia. O le ua manino a mai o wha manino mai le fionga le minsta ia fesolai. Wa manino ia la fuwa tu e fufo ala mea lava la tu mali tu malo. Ia wa uma le na mafua iloanga lenga nga o le palota. Ale fa tu ele e sele melo fa diani mai. Ia tatu wa le tu e pala au le solua le vesfo tatu tatalia. Ia e taua nei mea fai nei whamasinonga soli. Ia, nga i mai i le te lope na moso te mi te matamatai le press conference leo leo anei. Oh yes. Ia, ta matamai na. Ia, a ti tilo foi la le press conference le natu la epa. E este foi ia le mali o le press conference a. E fōlinga mai sa o e tuli le tūlanga whapea. Whaamau nia mai le fionga le sui komesina. Ma le tamaita i le fionga ia fonti le CEO le ofiso o tute. E whaamau nia o ai le minsta e onga le vale lea. To e latu le fesilia ale a foi ale Radio Samoa mai tai o mainga. O le maua le tala whapea e iai le uso, e wa e momo le seseo le tala e ave. Ielo na uso whengalwenga tono mtangalwenga le tute. Na tali manino lava le afionga ia fonti le CEO le tute, e le oso na uso o lona tausonga. O lona tei. Lona tei, ioe. A le whaisa tali manino ia le afo le fionga ale sui komsina whapea fo le CEO le ofiso mtangalwenga o tute. Pe a inga ele alo ai le tu la fono. Yeah. E o lo tei po o lo uso po lea ele alo ai le tu la fono. A le manino. Tusa o le fato a wha tautore whainga malo fau nei a setema. Ai o le tama le avita vale le iai. Ua ova ma le valu la se fulu masina talu ngalue ai. O le taimi o na ngalue e taimi o tuala. Wa mantua o tuala ponfasio le minsta le taimi le na. La manino, a le la o fo e tuli a pu e sa ili lava ni masei e pinai le fionga le minsta ia masina lupe makesi. A la manino, e leo se taimi o le whainga malo le nei na appoint le tama le whainga nuenga i. E ire si vaenga o le tali, le na fisile ni mera valea. Ia. Pe na iei nisi wha momori na pe paule, a le na manino le tali e oe. Paule o le wha momori o mauani mele, a sa iei na wha momori na mai momua. E oe. O lono wi, o le vara. Natali manino lava le CEO a le ofiso le tute. Sa iei e leo se taimi mua ia o ni wha momoli a lea foi tala mou. Na bato na wha momoli mua. E na sa ili ele i mawaini mea o le taimi mua le nei o le ua mawai ia foi ia whala au whasaina i langa wha momoli lea. Ia. Ar te mo foi le ma fanua va ia u to tele fa peso le se sau fa inga ore. O press conference la leo ma tute. A whaera wala lofi atu a batu ia lato fesili wha alo ia nei ma fesili. Ele a mea le fesili se tūlanga o le fia manino se mata upu. O lo e ave fesili ina ia wha saikolosi aini mea e tua ina ai le minsta mar whainga malo le iai nei. Sure. Ia, asi i tātou whaatariria. O le atonu a la le mafuanga
Sa ola tu stala ia tatu ali o maturity ai le langolangoina na fatutu ile malo o i temini pe. O tulanga na le vavai atu iai. But in saying that, regardless pela te langolango olo pela te le langolangoina e le whaapea o le atu la tatia ese ai fuafuanga le whainga malo. O le tulanga le tula mai tula epa. E se le ave ele ngana whaingo fie. O le vai o le mawhauwhau. Yeah. O le vai la va o le mawhauwhau. O le tula i whainga malo. Pau le me whai, move on with the flow. Se tato tali nei lima tausanga. A whai lato te le fia mato le mana oai. Yeah. Whai malo si campaign lato a wale si pai inga lo lumanai nei. Yeah. O le mena o atai le te somniro te atai. O lo mawanga tonu a mea li lifa po iai le NUSTV lato. Yo ina le te somniro te atai yo mani o le interviewing o si fai fatoanga po le o Mikaele Maiapa. Na reference ai e Mikaele lana fatoanga manan tautalanga anga ia lauri le mali to manan saunuanga e to le palapala mfalangonga le ele ai oso mero kama fai New Zealand fe e sa o ai le taita i o le tuanga ai o tua maota na e mawai e reference mai na ia le pare New Samoa sa lo kama reference kai anga ia tulepa to onai mea iti tatu te fai mai tawi hitu la efa se fa pea la autostala le nei fa pea la autostala ngai la te fa avale ina le atunu o le ale mau tau ave ana pese mai le fionga lau del mali etoa. To e fo i Samoa le tūlanga sa iai ngā lua ele. Ngā lua ele o ina o lo o iai le lumana i manui o Samoa. Lan mena whai e tula epa. Lan mena whai e tula epa. Ave ese tula epa le tele o kako exporti o le whai talo Male popo and coco, I replace with what? Tourism. O whēra mo whai ele tourism. Kolu le kausanga so o ki tourism. Au laki la ka ko le remittance lenga se fea sa mo. Absolutely. Ele se upu fa pena tolu tau sanga tu lepa. Wa leva. Ova mars fu tau sanga. O fa atau pepe ia tanga i iai me foi le na lenga sui lo le faingo te wila ia la me wo ia ne ele te wila la tunu wa lu le te wila wa sava ia so ato le fai longa ino te wila yo to ele na tu langa na cases fa per ma fanua tauan fa mar lamba ko na tatanga ile tauan mele na mai nei ile tula mai o le malo fa ngalo le i tono te mana tua te mi o fa so le na pe le talo le na le ai se talo ave ese lo marenga lue ino ele I concentrate lo sa mo tourism pila ina le na ata tu ngai me pirita ta pula siringia foi la ia ese tasio fai news ia le malanga tu le sa mo Wale vanota fia avatua le nei mata nete si la fia ia ona polenga tu lava e alo ia lava mamamalu pe afa pea ona saunua le le fionga le li pale mia na mai lo le press conference le aso le na le matala fai to ai lu mol ma fale ona wa vivela wa le anga le tawa mato wa matan sau le vivela na fa fonga fonga mai le fionga le li pale mia wa te tono sa moa ia leo mai le maloni sila la utu su fa umu pe ya o tangata ona amo mo le fa ani le langona fia yo ya le la mai tawa tu ne wa fesili ni ele au fai news
le au vaenga ia na whaafōringa le o atu tono press conference. Le o whasiringia po o le atonu le awala ina o atu ia le au nanga ia ali malo leo mai New Zealand. Tali manino lava le sunga le fionga ale sui komisina o awala e whaalelei ai ma wata tauna yeini suia inga te tono mtanga wenga with the technology nowadays whatever. Alena te tatawa to alfa silia tangata na fai mua sea le tu ai ngā au nanga na fai mua le ala o te langa ana le tarisa o mai le fionga ale sui komisina e to ye fo sisi fesili fa popo le na fesilia ti e fa pe mar sui komisina io e na tupu mua na ave foi le avea in malo New Zealand lua fes fuluiva na ngā kailola i ngana to e fesili wa o lea lua fes fuluiva le taimi lo tu la e pamalanga fai ngā malo ia le si me mali i le mo ele ngata ina mau ai fuala au fasaina ai mau ai Martino i tupe sole tasi le afe to se lau afetou se lau i vatou ai pe uma sa montara ia tol fesili la o fe me sa oi ma ia tupe peni tupe na alu ma ia i tutuila to sa oi fe me o so mai le tiro i tupe le mau e tono fa moli Fōringa mai ai ni tupe a ia na alu tutuila. Alu ele umana whao ngā ai alu mai e tutuila lewa to e sa wai. You never know. Ia, ole langa pina pauar mea revina fai ole receiving ole mea pina sauvole le na lafo mai le vaa ia le samsisi. Oh, ia unless la he's a dealer. Ia la le si pa upunga fai ngofi. Ole matau tio nei mea. Tu so tangata ole whainga luanga le malo. Ole avita vale le minsta. Ia tairo le na whaale o lava la le ta uani ngoa nei au te le i alu ese mai malmato officer. Le lafso ta i mai tangata i sa mo whapea mai le tala. Ia nala wala la vea le avita vale. Ai o mea nae na alu e piki. O ese tangata ave iai a lewa wa mawai ia. Ia ato no atatu si tiro pea le taimi. Walala wa ta ofine lewa loka ele mtanga wenga leo. Fito a peia o laso lawa ta ofi. He's been charged and held till the 8th of December. So, e fai e foi mawai o se tamamatu wa. Mea to, nulawa na. So, ia. E iei si vaenga o le conference leo e fia pai ei. Mana ia manino na mai fo ele fionga le sui komisina fa pele CEO o le customs. O le talo sanga mai le mamalo le atunu. E mana o mia le ngā lulu e whātasi. Mana o mia le ngā lulu e whātasi. Ma le wa mai manino. E le to e alo le ofiso tanga wenga leo i le sa ilino i lato olo lato whaia. Ma o le le fo i ai alo tu la fono. Ne ia tam whai e whaititia. Ia e moni ere saunanga le sui komisina. Ina ia whaalelei au maise ta ia alo mawhanau o le lumana ina o Samoa. Ina ia tato titilo. Ia e leo se manuia mo nei. O le mea ina ia whaititia a wale lumana i whai pea o whanau anga i luma. O reisi mea i el conference lea mua whanua o le tāua na e whesiri na rua e pele si a kia tutuila o loa. Apparently that's one of the issues o lae talanoina la talosia. Talosia le teime to e ni fontanga le ato Samoa. Wa le tūlanga na iai. Pe ele o mawhaina wa mantua la le wa receiving tato on the end i tau nuu iai le arrival
Ai pela mātou nei New Zealand, te langon foi whapena o toi i Amerika ma Australia, a whapea nei o whamomoli a whapea nei. Just because le te latu nei check in il malai valele. E whapea le ia lawa sao lau ato. Le ai, sao atu lau ato I luma. A lo I ele si scanna I tua. O le scanna la na go through waila ia ato pau nei. Ai loa la I lato nei whatau tai ele scanna I tua. O le show ma yengi ngea foi. Le yengi discrepancy poni vaenga e loa ai e yengi. Na tupu ia tau. Na tupu ia tau. Ile se malanga tau sanga tutua. Na walu ai ma sa ai vei si tono le ato pau. Ana avela I lalo. Oi. Leo te leiloi. O te taunu sa mo walu hotel. E su atu la ato pau. Ua langa la ato pau. Oh. Lea lana o toi faso. Tai mai loa le e Pasifika. Wa o la tau lenga walu ai. Mai loa ai. The bag went through the scanner at the back. Okay. Ai lo ai la babes I tonu. So they have the authority. Yes. Yeah. The tala ile ata pa uma. O te mantua fo ile ma malangan ma o ai ma tafi ai Thailand. Yeah. O tusa ole a fo ole charger. Ole charger mai le o tusa o mea lofa sa tu mai le company le asia ya matou. Le for power charger te foni. Na tango lata fia tu ulanga charge tono lana ato le abi lalo. Awa mate te ilamate ilunga le transit. Ai ko latu le ngoma watu le leo a mai ia ta fi lalo. O lala mate Bangkok. Wa mao I Bangkok e pu mele mava amate o mai nei. Latu la io le leo ave ia ta fia. E sau ta fia whamatala e lua atu paula tutu. E o mai la leo nei, tofu mawhanga. Tofu ma benga. Mai la taunu o tui lalo. O le tutu isi leo to ofa. E ni o ia atu pau ia lua. Atu loa fesili lo ia ta fia whasingo langa atu pau. Whasingo loa. Whamai loa ta tala le atu pau. Whamai ta fia o ia walangona le fefe. Ongo ole nei lava wha atatu ia au benga ne ia te ia te tala loa. E mawaila langa ato o le charger lea. E le ta tauna alu lalo. He has to take it with him on board. E wha maila le ta tala ia. A lewa ia le tangata le ta tala le si atu pau tele le ona au tafa. A o le atu pau na mawai a ina wasau le wha ata. Le siana. E lo ele tavi o vio mi ngoi me to tonu. Me ngoi me e mai fonga. Mo me ole to tini vale stockings a le tupa mato tamata. Ole nae tu wai to tonu mo me o snakes. Oh. Ioi. O nala le fe le winga le la tala. Pe le la na fa matala le afo le CEO wale officer duty. Pe le ese ngalwenga fa penal officer duty fa momoli nei. Le valele ya mai se lava a lalo Pe le se la to scanner e batu fa momoli nei go through ai. Then nga monitor le la to pe infa le tonu. Afa e fa mautinoa oni fala o fasaina or whatever illegal le mfaina na board lungo le ba. Which is it tauna ta o fiela I na ya ta tonu foi. Ya oni si foi o mta upu le melo tupu mai nei fala o fasaina ya. Wale manino aisa yeni ni tala noanga fa pe mo mua male ato Samoa. Sorry. Ia, on meta ua na ia mawhai on search ia uta ia mai e tu ititiela a le yo o mai le borderline ma le tutu tasi. Tau foi lana so Tari tonu tauna whawhaingo fia ia tutuila wa e sau male malo tele le resources e lato te whaongaina either the scanners or the K9ers e whaongai lato
Le pe o tātou i Samoa. E a mea tātou tausanga i malo ia Australia ma New Zealand. Ia le ua mai le tātou kei naina ni. Ioi. Ele ua ngase le si tātou tai whau ali I po se pe e sea. Some I heard on the line for there were OD ele. Ia. Ioi. Ia mantua fo ila nei wa nga utatu I le mafale o lo o iai le a fo le a onga le e fai training sa a tai whau ia mantua fo ila ia o te longa o la lo I Wellington e le Trentham le meo lo ielo ofisa autua le leo leo o ina e train o mai ia longo inga o se tangata se leo leo o tātou e sawe e a onga whapitoa le traininga ma le waainga whapitoa o taifau nei. Ina ia awane ia se wha le tonu. Ia mantole e se senga fo le tau a tātou ma mea ai a taifau. Ia e sau. A te nota si le si mele sau ma whanu. O le li afta vale le na mau. Ila titi tau sa kuono tau sanga le matua. Tolu ono. Ai sau mai vai tele uta. Vai tele uta ma fasto. Io. So ia tau te tiro ia o nuu nei sau ai. O ai e lata ia nei nuu. Ia. Sorry. Ala te tau titilo atu fo I le whai. Oh, ai le whai. O le Crichton. O le Crichton. Ai sorry. I nei lo peso le fusion. Ai, se so ia tu la e. Ka mai tasia I whamasinonga ma leua uma. Ua taape, ua uma, ua nafi na mai le tala, le la ua whaatari sa o loa I le whai uma. No. Ai na mata I le songa fua. Papea ue e tu la na spente e te mai tai o le inafo e tō lau ai na... More than that. Ia, ne whamito tia whai tu la, Yeah. Over 3 hours. Yeah. Ia. Au lela na au mai lola I le observe. Le no tango la fuat. Peo mai peo na no whamata ua kiuti Sorry. O le whanonoanga tula epa. O le maua mai. Ia le mela le tupu nei se taimi tātou e la asia tūlanga le o le tūlanga le o le ban po le suspension al observer. Ai le tūlanga le whangasolonga o le case le nei tawalumanga o le whamasinonga. O le maua mai na nao atu ale atoni te awhai tūlanga no foi matoi o. Ai tangai foi la iai. E mua mai ia news al observer I mene. O le fesili la le te fesili foi la uia ma o le foi na batoi la u fesili I Samoa fatatai pe mo musetali. O le me ele o e sa fai te tono whamasinonga e mai uma le tawalumanga. Ai pe o mai fatatatin po ai ase si tu stala la wai te tonu whela foa I mai loni tala noanga o mai e lo fai la to. E pe falling ma tūlanga le tu lai mai. Le foi o mol mawina le fionga ia le ota. Le sa iai la vai te tonu. Nei la vai. O le whano noanga lana le mele le tu lai mai. Wa moniela le sau noanga le fionga le lipa le mia. Lana talo sanga lava le ave iai. E wha e tā ua le tau ngā luenga. Ai e pau le tatalo. Ia tau a maia le amio tonu. O tau news e foi. E fai ele tau whasalonga. E matautia nei me whawhitai a uaru leo te Samoa. Ua ia tiro tonu at whawhitau. Roving a fōringa me tasi ar whai news e alu tau roa pasi uma news I a fō. I vāna uma ia. Ia ona whai mai lo leo lato tu susinga ma ia ta ilo sore ia iso. E ti tiro la ele summary a tole na o mai. I le aso mua. A ti tiro le summary na o mai le te whai tu la o whai le
Felafulafua inga te maitai prosecutor. Ua sau soli lava o ia o loo iai whaamaonianga o evidence umale nei e guilty. Ale mea tonu la le umanino. Mana tua muli nei a whapipi i atu le ngole e fionga le li pale mie le case le nei. Ana mame whai ala le unga pe ana whape whaawau la mama whai e le tolo. Ia ele iai le fionga le li pale mie te tono le case le nei. A lewa e moe ele me muli atu nei le fionga le li pale mie. A lewa e moe enga. Ia wa whasingo umale au o le fionga le li pale mie. O ia tonu lea lei tua na whawhaua uma mea nei. Sure. A le la manino, le whapea mai le KC a Catherine. Le aise, tusa o le whapea mai o le proof and evidence, ai ese talo sanga prosecutor o lo o iai, e le ai ni whaamaunianga. Nga matua I fofola Catherine, le ai lava ni proof and evidence before the court na provide ele prosecutor e provide charges ngai o na whaia whaasanga I le toono. Ia, wata tawala na mo lia le prosecutor la tau. O le whapea mai le folasanga le KC. E matua I fofola le ai whaafana tadi le ai. Ele ai ni proof and evidence before the court na provide to the prosecutor o ia whaia ele nei tala o ia whaamaunianga. So where is it? E watu la teu le tanga pe teu le whaila po le ato a wale fofola I lumo whamasinonga wa o ia whaiela whilafla fo inga ma cases ia. Ia. E fo ina mention Catherine. I le iwa tausanga as a prosecutor, I le defending. E le ai ni whaamaunianga o neimea. E le noa e le lango ina ia mo li mau ngei. Me le la manino whai mai. Ua wha mausali ma whausia ia whaamatalanga le prosecutor. I statements ana witness. Mai o le whapea mai. E le I au sia fo I la. Ele prosecutor le tūlanga e whaamalia ina a mana onga o tūlafono e le aini morianga. E le ni element o morianga nei. E le umwhaina whaamalia ina la ni yala o tūlafono. Ai whawhena la, ai wangan, o le me epe wa dimensia le prosecutor. Waru watua ia sa sao le launga e guilty le vaenga lea. A le manino I ina ua fofola mai e Catherine. E le ai mangi le se proof and evidence before the court. E whaamauni ai ana tua inga ia wa whain. Male si mena ua na whaangai ni o le upur guilty. Ioi. Ele o ia whaia le upuna. Ia o se ia le lau whairoa mai e Catherine. O Sam, mantua o le Casey, o le lo ia le lo tula I mo sivai ma Sam. Lea manino, Sivai and Sam must be acquitted. Ta tau lo ona solo fua ia morianga. Ona o mafuanga o ila tau e ana le tangi. Like le ala longo ma mei. Na tau ma whai lato, o lato mta whai oile sa whai nei. Tau ma whai e wha ma mao lato ingoa. E le ai serious ile mata upu. Lei fo se lato popole hu po aia whaina aia. Pawale me in mana o wha ma mao lato ingoa. Wha ma mao la ilea. Pela na sau noa le fionga ia maposua tania to ailoa. O le mata upu le watupu. O le nei wau mai e finau le isu. Ai le o mawhaino e finau le truth. Po aina maliwai. Ioi. For example la. O le whate te inga le ala le na mai e Catherine. Le whapea mai. Na whaini promise a le ala I te tono whamsinonga. Ma whapea mai. O le aona a maia le lisi o tangata la tau te moli mawina o ia sai pe tesa I le vaveao le na tupat whalawlawi. Dala me le tulai mai.
Peitai, e o mai le taimi le nei, ele i o mai lava I luma o le court. Whawhewhela na sau le prosecutor e claim e innocent ia la vanga ia na tangi, a ole a vanga ia te te o la tau e guilty. Whawhewhela, whe o iei evidence e whamaoni ai nei molianga. Ia. O te roe te lele a whaina o I lātou pe asau nil whai unga o le mele a leo atu ila solua February. Yeah, manino le amai. They failed to provide critical information to support their case. Therefore, they have no case. They have had and have nothing to prove. Yeah, modianga ne. Yeah, o matua I whamausali la waa. E leo mawhaina lato. It's just hearsay. O e mantua foi la. Len tatou whanongolongo la wā le telena. Ma mai lunga whamaungo le tawalamango le case. Whaile lea foi le whaasoa keisi nei le manino lau, pe pelo, o mea whawhau and all this. They've had all the chances to submit to mai mea ngai le court. Leai ma se mea submit. Whawhela na whapea mai o lea e mō lia e whamaunia. Whamaunia la o whele court ng whamaunia nei mea. E ese se court ia na whae whamsinonga, e pe ese fo ese si court e ave ai ngai mea whamaunia ai. La na watu la ile fola sanga ale KC ya Richard. Yeah. He called acquit the defendants as prosecutions could not provide evidence to prove the police charges. Yeah, la simea. Lawa manino. La totele mawhaina mayengi evidence. Peole, ta ua le nao le sau wha ia I re sui fo I tat polkala meleni o le ota, nei wha matala mai ai. Yeah. Le facial expression o le prosecutor leo. No o fo le temi na wa uma ia le a fo na va ia ai le fia. To so tuala na ato to so tu recipito she left. O le tam fa tu stala fo I sa ai. Ele mo se temi e tala no me tami tai disappear right away. O te no mawatu le tala na le fionga ia leota. Yeah, now se tala fatusa le avatu. Pe e fōninga mai, mana tua fōi le taimi le na whai tā o whil whamasinonga, a whai le recess ona, te whatolu whawhana whesili le lo ia Ayamari, le main witness a leo. A whesili mai lava to repeat. Le la nai ua longa, pai ele fionga le, mai tai whamasino, a recess for 5 minutes. Na alu lai whafor te mai tai leo marito e sau ai sau ese fole tangi. Lea fola sa tu I lai meno iai. Nei wa pe wha melo tangi ma wha pea mai I oe. Wa pressure na ia te mele na alwa tua. E leo e sau. Pe lai fōringa me wha pe natu langa le le prosecutor. Maybe she was stressed and under pressure. E sau e fi nau le mele ina ia maloma ma ia tua ia ai le fionga le li pale mia ma le la to vaenga ia to no wa le fo vai ta wa tuai o le wa na amai e fo ila le tulanga le wa ta ulanga inai le su enga le sa fa ye li o le sa fa ye li o ma nisio to lua nisi leo to lua nisi leo le sa la to faile le su enga lea ai le I mawhai lana a watu ia he nifa price ia ma to masi ona o ta uleanga ina na whai whaasoli tu la fono le su enga le na whai e li o le fola tali le fionga ia maposua Tanya. There's no evidence before the court that indicated the investigation was done in a
secret manner or Leo asked Marie to lie. E a mai manino lava, wa tau leanga ina I whapea e pepelo maso tu la fono le suesuenga le sa whai e Leo. Le folan whapea I le fionga tumatai loia. They had to prove that Marie lied. After all, lena to e tangi Marie ma whaamanino. Ma whaamanino e folani a wala le sa tua iai I ni tua inga leanga sa tua ia ia whipuleai a. Whapea wa yere tūlanga le tūpāwa lo te ia a. O le folana whesili ai la e maposua. Pe ai seanga le questioning ai le prosecutor. Ia he nifa ma tō masi. Walanga le wona ta uina whapea so tu la fono le whainga o le suesuenga e sa whainga nā a. A le ta manino. Ina wa oma le suesuenga e toa lua isi leo ta a wai le suesuenga le nei. Na wa oma le suesuenga sa tu sao I ao le fionga le li Minster at the time, le fionga le au le mali toa. Ma wala awina I lo le fono le na whai ma le fionga le Minster leo. Ma le fionga le sa komesina a. Na momoli le whawhetai ma le whamalo. In fact, o li o sa posti potasi. Ai na watau lima ina leo le suesuenga lea. Lea na amai elo ia piesa ngā lulua whatasi sosoani sa ilinga le amiotonu. Ai mumulia ea. Ia le watu lia la lio. Ia, e te le atustusinga ia lafo mai I lau. E moni fo I latou. E moni fo I a latou. Io e pia o toe tō manatu nisi I le meo le ua ngā iai ia to ina malo matua. Na te sila fier milo I whetu ai. Pia o le ua ngā I le to ina malo matua. Tusu singa ia le lafo mai tangata ia tia. E pia ngā I le au whaingarua ngā le malo. Pia ua tau whai e ui mai le au whaingarua ngā le malo. Mwha mawai a tui tūrai. Mesi ora unto e whai maina ia lea. Pate o le mera patatu I le lau te lenga. Ia, ai te le isa motu la epa. Au fia whai atu a lau tala le whai mai nei. Wha mawai se tūla I mai se sio la uana tua mai la ia. Ia, in your dreams. In your dreams. Ia, e wala tata le tususi mai whapea e moni le lei o e tangata ringo e matawheo. E tau iei le tangata lea na tusi mai nei e ainga le lei matawheo. Ia e moni au o tasire kuluku merkasi o lake ainga. Ia. E matau tia. Ia. Ia waputu langa na le whape mai ia fo ia toa iloa. O le mea tonu le walinga ngā musu le prosecutor e a foi. E whai se testimonia a he nifa ma tō masi because it wouldn't be in her favor. It wouldn't be in the favor a leo. Te ana whai le moli mau wha testimonia ia he nifa ma tō masi. Ma tō masi. E nifa le a price. Yes. Ia. O le whala mai te watu tula epa. O le whapea mai la o molianga le fionga le li pāle mia. Le whatulanga fo I mo whepuali. O le pola ina al whamsinonga I lo ia le malo ma lātou o le whonga ina le mta upul nei. O molianga taito o tasi a le fionga ia la au le mali etoa. Ina ia whaila se wha maunga. E lola po le case le sa tangele li o mo weki. Ai le la tam whai tu whatasi ia whonga I fo. O lewo te ia tu e le sa whapea. O molianga whatulanga mo whepuali. O le pola ina whamsinonga ia lo ia mo le malo le prosecutor ma e o lo tu lai mo lauli. Ina ia whonga ina molianga taito o tasi o lauli ma le toa. I se wha maunga tu whatasi before this Friday. Ina ia mawhai ena tu whatasi a whipuali lua o luono.
Februari foi na le tu la wai le fai unga le o no winga la sa putu ai taimi le ia tu puelo talo fai le fionga le pare mia tua fetu leni atu nei mea sole te tonu foi tu la epa o monia o lewa sa putu atu a fai al fingalo le o le taimi o le atu na te mai le ami o tonu e fiu la vai fai o tele o le pe o le te vai e fai le nari malana tangi o le o te ele o te ngana mai fo ia te mai tai fia mele na tangi se banga na to ina le no fo ma fa malau mai ia tangi o South Union tangi le mele fa pe South Union mele fa pe o le mea tonu ana ta o le tau faaleanga mea tonu ana ta o tau faaleanga ia ai a matutu ia na ia fofonga le tau faailoa mai se ele o se lilo ia Samoa le fa fofonga Samoa yo woto titi tae au ma le po e tau longo mai e tula epa are e malo le leia tangata anga tangi o tele paru tu fo i le o modio o anga tangi fia me fo i sia tara no mai le tangi ne o tau ele malo roto ina le fa manato tangi le vola wata o tangi e fai uma ia februari ia ole le mai tau watu nei le na fonga ina fa pe i lo ia na ia abatuni fa maunga ina ia tam fai fa tasi uma ia februari ia fangaso surwa e mana ia i ole se au nanga le wa award i le kokoloa e le afionga ia tangaloa wale ksa le o le tulanga le wana mawaina le poloketi le o le FAO o le China o le Self Cooperation Program ia mana ia wa fifili ai sa mo e via matunu fai tulangi fa tai i lalo fautuanga le FAO one country one priority product o ka ul OCOP ia le fa manuia ngai le koko se tasi le oloa fa toanga pito mawalunga i te tono Pasifika ia mana ia le au nanga mana ia foi le fa manuianga maua foi inisio le mata upu ale o te fia batu tu la epa se tangata na mini mai tau esen mata puna bala mai ai a te ufa pe mai o te le mata le lupo kalami ai po ani me o la fevesia ia nisi tangata fa pe mai le tala kelo e manga ia fa le fa tu pai fa tu loia ui ala tala tu pai mai se fa lo tala tu pai o te ada ia le tu langa la lea leo te watu le se fulu tolu a vanoa o sui komiti fa afoio pisinisi ese ale malo le SOE State Owned Enterprises le watu fa salau wa faale au ngā ina to finga sa faia ele fainga malo tausi ele asos fululu e vai asos fululu se tema fa aso vai fa tau to fainga malo ai outro ai se matua i ma eu foi mea a mama bea ia ia a o lona winga la tele na to finga na fai o ai tonu ra e afiai ia le CEO o le Salmon Affairs Salmon Affairs o le MFET Foreign Affairs ia mantua la o le matanga wenga na le malo ai ese ia ese SOE o SOE la tau o komiti fa foi o business ai o le MFET o le mtanga wenga nga le Foreign Affairs i lalo la le pule anga le palemia ia amantua la wa fale nga ina ona o loo o le whaawai lungo fautuanga tu sala al pelo le mele le sai le fiutanga inga le fionga le li palemia o le me foi le tu la epa na whaala tele atuai e ngalo le vai ngale nei
Lea te pese o le fionga le li pale mia, le fionga e ala au del malieto. O se tangata langa melelei, ma o se tangata foi. E le so na faia se mea e sa ili mua. Po o fele tu e sa o fele tu la fono a o ame e tauna. Le na mantua foi le taimina o fai e to finga ia ale CEO, ale Amfet, ma le CEO, ale mtanga renga palmia ma kapeneta. Na mua lava tusi na te ele fionga la audia malietua ele tatau ele fatu la fonoina I lalo le convention loa le fai ele fionga le tamata io le sa tu le fo le malo tausi oni to finga tu mau fapia a lai lalo le malo tausi ana fai lava le la sa fai a feutanga inga le fionga le li palemia male loia sili le la o manino ai le la ia nei le suinga ia o le fautuanga le loia sili na va ai tu langa fa le tu la fono to finga I lalo o le fono tu mau. The Attorney General looked at the legality of the appointments under the Caretaker Convention. La manino. Tu sala les fu tolu wa noa la ia wa fa peona to e fa witua. Fa sala. Ai te whasalau la whala manino am whape mai e mawhai pēa la I la tōu sa iai tō whinga nei o na toe apalai. O ai a inga po guidelines e ta tala wanoa nei tangata anu o sa mua lusu tasi tau sanga I lunga ma lunga atu ma o loo whaasala lau tu unga maanga waa moa wanoa mo le whiwhiria muli le a whaia I le komiti. Tu sala le la whaia le komiti whiwhiria tu to tasi. Independent Selection Committee. Ia wa ne fo e maua mai, ia o nisi. Ia tawa because o tau ainga ia laki ele nā tangata watu sa whai ele ngā board. Ia. Ele le ia leu wawa ai Samoa. Le mera le ia ka ua le whatau o le rule of law. Moi. A whai ele whai e fia mea whatino ina o lana mata whai oi o lana pese peo le rule of law. A sau tofi whapea la ia vanga ia afu ele alu le rule of law. Ia le lau wa ia, le lau wa sila ele atunu. Le ua toi whaasoro muri o mame na sau tofi whaale tatau le taimi na tūlai mai ai I se whainga malo le tūmau. A sau whai tofi ngā le malo e le tatau na ia whaia. Au le alawa pese rule of law. Whera le tatau. Sa fai fo e tula epa. Ia. Sa fai fo e tula epa, ele io ese la tau malo taus. Ia epa malia. Na tula I maila, ele I whapea na tu malo sila ia le fionga ia mama beai. E wha malo siale to e whaui tu o tula o tō whinga nei a. Pawal mea la sa whaawau e ia ma whaawau atu isi tō whinga fau. Ia a lela watu la I mai ia le fionga le whainga malo fōle nei, tātou sa wawali me tu sa ai maala o tu la fono. Mana ia. Mana tua foi de nata usanga le nau mai a whai atu le latu talo le tupe ala le malo tausi. Ia. E uma laua I tutuila ia le whiunga le pandemia pea. Ia. Laua I tutuila. O lona winga o ana nei len whale ai le mauta. Le ai o le so Sfareile, so lua malu. Sfareile. So lua malu. E iai tala teu no mawhale na au mai. O le whamertara newspaper. E te tau na alu ia le pandemia tutuila no foi whamalo rono na mai. Lona au. Mo fua. O wai tau fia le fionga le li pandemia. E a mai le mala ulia na fio mai lava le. Lea fo le fonga o le fono al malo tutuila. E a mai aloa ia le wala au lia o le fionga le ao le malo, le fionga le pale mia, le fionga le fong fetalai, ma sui fong fetalai. Le I whapea mai, e malo lo le fionga le li pale mia o na olonga ngase ngase. O wa fo ia tu le fionga le li pale mia tu lo la ba. Ai o na whaingi ko le nginga e ta mo e le fionga le li pale mia ua malo silo na au. A le foi la mai
Se teu fa e fai fua nei tala. E fa winga luha le fai ngō nei tala. E pio le mea na. Le mea na le lifuta tara no ai. Mana tua fo le tara no ngali lai samo. O i te tautua tifuturo i leo leo. Lenga o i conditions leo preach ele ngali lea. Ai a fua lea. E a fua la wari e o fua i ele por kalami le ngali. Yo e. A tau whaaleanga mai atu la e pailunga. Alu atu e malaua. Tau whaaleanga atu li mo di lunga. Ai le mafau o le la vela ua tu la fon. La epa. O te fai e le tala. Me leanga lale me la mafai pe a fai e fiwa o ile vale le mfai nai lo le vale fa nga le mafau fau. Me fai nga linga fia la vai nga yo e fai. E o la to ye leo e a foi tutuafi. Me a to no ana la yo e fai o tutuafi. Se isa sao mai ele vale o le ngari ile. No folo le vai nga palau me malo. Tau me malo o sias. O te le lafo mai helo nisa me tiau. Mai sunga. Wa ai lau pa anga o le lua poka la menga nge wala lau mai e tu lau. Lau mai lea. Mai ngala lau mai le overstay. Mai no. Ai foi pete le overstay oi. Ya oile donkey nga te la waso overstay o lo ta mal pa lang ye sigi lo ta ma. Le no fa pi vai no vai. Pa wara overstay matua pile ya Donald Trump. Se fa ukala ye de mer ka fa le ngo ka ka. Tia. O fia ka ku la fo fola ku dunga ia o pe pa ma mea uma de pa bala te malu of documents. It's of no use ya tu la epalea. You know, mo tanga te tau faleanga ia. You know, or jealousy, it's a curse. That's how I see it. Yeah. Jealousy is a curse. Absolutely. Me tonga la patula tu singa na matulunga. E wale wa tele nei tala le cost and everything o le treatment a le fionga le li pale mia le na mai ne New Zealand. A o ia. E fa longo inga triple le cost. Ai sea. E uma specialist ala lang. E le aise specialist na te mawainga le mai diagnose tu la epa. La le mai. E le aise specialist e fa pitoa i le loto le anga i nā te tele. Nga le winga la tala mena le whātuai. A wale mai ma wale taimi tātou te whaanga tonu ina le vale te o tātou vale e whātasi matuai. Isa oe kala keisi. Mori maua o ele prosecutor nga me le infa vai man au flip-flopping. Wasa ai loa sau noanga le fionga le aki epikopo. It's rubbish. Alope. Yeah. You know, e vai le tu singa tu la e palela sa ma fatata noanga maleungani ilea. Le va koi awe e te lau wale le fa pe fa le tonu ia fai pule ale fast. Ai se isolo mua I lau fai ngā malo I taimi wa tuanai Le la wa lau mai ai. Pe falling vane tau fa fefe. Tau fa fefe mana pe pelo I fai. Fa pe mai. O treatment e ka kaunga I loa kaunga I loa o ngā e kangi mai I le malo nusila e ave. O le no fa toi. O le ai e pese le treatment le fionga ale pale mia. Ua le taimi ua umal whātau tonga wala ngona le fionga le pale mia ia le maftianga le mai o tino. A o le si la fia le fionga le pale mia. Le ngase a malo le pasir tala tupe. O le ameno iai. E le I mafau a mea to fa vesi le whainga malo. But it came out of his own pocket. Alal mele mo ye, wa sautu la epat la lau mawhai mai, o le wa wha maoni wa pāsia le kapineta.
Ale no fo le fionga le li pale mia o ia le kapeneta. Ale no fo mawhai nei tua inga leanga. Ma no fo loma wha lau mai ia costo o le airfare first class e oi malona to alua. Ia o le hospital care o tutongi specialist, the clothing allowance, medications, ia ma le tutongi lava e le moni. O mea umana e qualify uma ia tai o malo. But e le fa pela na tapa atu le fionga le li pale mia e le malo sa mo me se tupe fa tupe mia nei. He did it all by himself. O ia mo na alo mo lona ainga. A le mele fa ngai. Ya. Le na mai nei le tai milena fo ngai. Te milen tula I mai ele whainga malo ale whaasilo o lua tasi. Lena mai ei ai tapa le min stau fo mai. Whamol mole o ia fia sau New Zealand siaki longa mai. Lena au mai ai. Te loma whanua, le iarta tala no melea, mo se malama anga o tangata. Leanga o lea no fo mafofola mai lo na nga waa malona to mai wha pale mia I tausanga e tele. E na te tala noa mai e malama I tangata si ma. Pio le no fo mfa matala mai le atunu o te manino, e loa o se vale, o te loa uma mea ia. Na nofo le mfa matala. Specialist, o te ni fo mai. E se uma prices o mea ia. Ia o na sau o le bottom line, o lea na te au mai le tala le ua nofo mfa asala lau. Ua uma na pasia ka peneta, e toi reimburse le tupelea. Ia, mena na leno tanga lofa matala u mena na o toai. Ile tupe na ia te o te le atu da fai na nai lor parmia ia na long ankle. Ile se mai fo le fa pe se o le anga to tonga po le se mea. Na o na ankle lava. Ai langa o le me e fa lango ile sa vali male mobilization o le tangata. Mela na lenta ua alela ua nofo le ia to ina lea. Ma fa matala mai I le atunu. E se uma tala ia tam fai atu le li parmia. Na nofo noma melo na ma fau fa pe me o tongi lo fo mai, o tongi le ai, o tongi le tu fatasi. Ia o se meana o se siria ma le lua se lau wafi. A toi ma passe se o valele. Le la na fa tu si. E le mfaina fai mena. E te le mawhaina e whaia mena o lo whaangai no saua tupe. I teimi whaafo se. E mana tua foi o e mawhanua. O le langa le whaina no whama mai le malanga ai foi. Ar sui para nia naru New York. Nea lana whaatula utang. O le malanga o lewa na sketo. Lewa ia plans o malanga whaamau malu. O le ngase o le mea whaafo se. I le planninga ma se amatanga o tausanga. Alela no fom tau fai toso atu le malanga le. Hapea to ina na o yeso le malama o nei mea. Mana ko langa na ye tu le pa o le nga na o tato po kalame nei. Tato te fa malama mau ili ina ia fa fai ngo fien fa o fale I loto mama fa o le mamalu le tunu. Wa uma taimi ia sa e fuao ina ma e fa vale ina le tunu tu la epa. E moni, those are items e qualify yai. O lona ese senga. E le I fa pena tapa mai le fionga le ali pale mia I le whainga malo. Sen mai se tupe e cover up mai au medication nei. Na wha atino lava le fionga le ali pale mia ma lona au ainga. A le na wha tula utala I lunga social media. Tu lo whafonga anga sa mo. You don't have the guts to do what Lauri did. E te lempaina e whaia. Ona ea, e te mana o lava whaalu tupe al malo I te oe. A momole tai e moni le alofa. Lewa ti tilo le fionga le li palemia. O le nei foto a whaatau tōl whainga malo. A roo iai le ngā pātia I le tūlanga o tala tupe. Mantua ina watu la I le whainga malo. E le I whaatau tō ina. A watu le tusi wha maoni ai, to e tasi le vai aso o le malo si anga o le tupe wha leo SOG, le na wha leo for emergency,
Te tasi le vai aso. Ngā whatia i te tongi o tangata whainga ruenga. Ia, o le ala me la whai le fionga le li palemia. Toi whaapopo atu le si abenga ma le stress I lana mtanga ruenga I lana kapeneta. Le wa whamama abenga na ia. A vai le pepelo, le wa whae talan whaatutu le epa. Se ora toi ina ne tu le epa wa lewa na ola. Wa lewa na iloa le saikolosi me talapelo. Yeah. Le lang tau e whai ma le talapelo mwhaapea mai o le tūlanga le iai o le afoi. O le whai ngā malo, o le wata tongi e le kapeneta. Te tauna iloa si la fia le fionga le li palemia wa o le kapeneta lana o lalo langa portfolio. Ia, na, o le tāu a lava whaamalama i whaafonga le atunu. Ioi, I langa o le manatu atu ina na o ia ma le iloa ma le sila fio mea uma. Ia leo tatu ta o tu bende ai, o le malanga ia le malo ua levan tapena, malanga wha le malo, na sui a o le mai ai ma le ngasi, o le mea whaafose. I le puna se tingi tu e whaise extension budget, mo le mai ai itself. E to e alu through the process, e umi, a leo langona tino tinga, taulona si mai ro taulona avele mai timina ale tama fai to ina e vane ase mea tam fai manipulate e fa longo le tu e le longa se me tata solo e nei to ina ia vai fo e fording o to ina ai moto e a fording o to ina se tu pa te ai sempre bota vai le atori o le kopio le akaiku. E dei pe le fai ngā mera tamale o Macbeth, tamo Macbeth. Ia, e tamtapuna. Ia, o pauna ni vaenga a uia lena, oi o le si vaenga le no fia abatua tu la epa. Le tūlanga le no whati tato e o anga I mai mulmuli le tūlanga le suspension or the ban o le Samoa Observer, ua tele ai ni tusi tusinga tele ni tusi tusinga le foina vai atu ne le tae au ua amai le mea le what is it, the Pacific International News Institution or something along the line le mai Geneva ma Vienna and who are they to demand le fionga le li palemia e to e uplift le ban go to hell for all we care you know you have no right to tell le fionga le li palemia a mea if on mele fai e le se to fe autono malo tu to tasi Samoa at the end of the day the prime minister had the final saying so that's it, that's final. And if I were the prime minister TI Bele Ben when he's ready. Yeah. I find out le observer fato esse. Lo show the respect. So why should the prime minister do the same? Yeah. Yeah. O me tawana tu le me o le susu fa vale valea. Yeah. Me ko ka o susu fa vale valea susu polisa le mai. O tu la le wan ai mai. O pay level observer o tu la epa. Tu le epa o le longa se ankle e sasa mai ele tau whaleang. Me tona le lau whaini observer. Ua le longa ni niu sa la langi ua whelafo ai uma iai ele observer I ele tūlanga lea. But the bottom line is, ua loa tangata nei le mafuaanga. Because the people should know the truth. Le nei me watu lai mai. Le nei wana ale ave iai ele observer. Na ave the surface. Whapea o le ua ban la tau. But e whala tūlanga le na tupu ia Barbara Dreaver, Lea ana le tūlai mai le tūlanga le after am whai e Barbara Dreaver o na back down mai Barbara Dreaver. Wa tūlanga le na ienga ia. E whai sau mai na ia. O le director o Scott Griffins, le na whai atu ai, he must be blinded about the reasons ngā lenga pan le observer. Or e le te tauna involve la tau, na mai le fautuanga. Sa tau whana la tau whisiri le observer. What were the grounds
What were the reasons nga ban auto? Isn't that what everybody knows? A whai wa Yesu whai unga wa whai, lalang tau me whai, tau te whesilingia. Why and how it happened and why? Why single out to your auto? If Bella le foile or Baba Driva, when she the Pacific Correspondence on the TV, when she found out the truth, she back out because there's no point. Ale tulanga la whengatai, manino, o mai la autu stala sa mofa mai o ala o mea o ala tu la fono sa ta tauna fa awala tu le chos. Hello, who are you fooling? Ah, oile tu te favalea. E awala tu le chos o le sitala la observa tono le chos. E ola le chos e o e fight lea. E o le chos o mai fa malama lea. A lea foi tu o mai fa pe mai. Ia, o mea nei te tauna fa aui mai a mātou le Media Council. I had to defunct the Media Council for 8 years. Ele se me o whainga. Whawhera na whainei mea. Ale tulanga ngā le tulai mai. Ua pese solo la Observer is sent uma le sad story to all these world medias. But o iai lava sesio lau tu stala sa mua whapeatu. Observer, what you're doing is not right. O lewa e tau whaaleanga I ele whainga malo I whafo. A se tanga I fo oi se se. Yeah. O tulanga ngā le tulai mai nei. Ah, o sesi fo ia o sesi. Io e. A le winga tonu le lau tala tula epa. Io e. La e no nofo wala au tu stala sa mo le media. La e ma ai umai tu singa ma nei mea. O iai sesi o lātou. Put the hand up e whapea mai. Talo se fono ma le Observer. Well, in final to Famarosi Observer because ele o le stala le Observer. Ele me fai na taro se fono wai le ese Media Council. There's a Media Council. Io e pe o le a tasi na pa upunga le li no le fifia de li le o me o le ui ala mea. La mene le fai Observer ia ui fo ia la tua la mea. O mai a mana o tatala suspension o mai. Pa sanga. They use the jaws when it suits them. Yeah. They use the Media Council when it suits them. But unfortunately, how pathetic are they? Lewo mai whaongale jaws whaongale the Media Council, but they don't exist. Yeah. They don't exist. Whawhelanga whai. Malo, manea. Lela wa tangi whawhora Observer. Wawarola Observer. In reality, I don't know Samoa. One, they're not registered members of the church. Two, there's no Media Council Samoa. So this is the only way. Every fafu. Yeah. O te whaialoa tarangale. E ada iaile a whiongale ali pāle here. Yeah. Ona o tātaimi e sisi tam tau ina. Nea, ia wa umatu. Yeah. Mai lor tam tau muri. Ia o le tā Asia. Ia, e fo se ta siwa malau mai fa mai. Tupai. Leha na iei na inisio matou ainga. Ai sa so ta I mai iei le kopio le ka iku le o puloku. Whapea mai. Awa to te o sesi o mai sa o e tau. E sa o le watungo le tau vai. Tātu whaamole mole a tau le tātou ni e tau. Ia, nai tau te whanongo lunga po ka lame ma tule e pasi o whonga taia fo. Wa o nā le whaawala mai e whai tio ngā tangata ia la tau vai. Anyway, ia o le tātou Asia le nā. O le tau masani e tolu se lau la lima susene I le pusa whau whangu la popo a whapea. It's your monthly supply. Ia o le tātou Renew 28 jau le nei. Le whawo o male taimi leanga mātou New Zealand. Ia o le taimi le nei. Le o le fiafi whapea nei. A le ola le air condition. Ai wa vevela le tino e malu ia ai ngingi le tātou Renew 28. Ia o tulanga na e tula e pa le tātou vai le Asia na wa manino I le tātou au nanga I le a tātou members ia mai lātou whoolo lātou fia mawaina le
le vai po le jau ia le numele na wai lunga o le screen o le olua tasi lua i valua tolu ono o tasi wala au mai pe a whapea wa e mana o mira sosoanu ia ma watu i fose wha mamla maanga pe a whapea e te le i inuina le vai for the first time. Malo, whaptai, ia manatu sa mor na ufai do atu telefoni te wala ua i New Zealand mo America nei wala mai i le 5 tolu fitu o no lua. Ia mo ila tu umalawa i America mo na territory. Ia e tatonunga mapanua na ta mawai ni to ata tu filo fela ile so radio o alasto na oi. Ia e sia o foi. E sia o events fale ainga la stona I pa te longa mawalo taimia foi e fai reta po kalame ha. Ia wo play pa ia. Ia okay. Ia le nasa mo la fa fonga le na mata upu wa to la lawina atu. Ia e tau mawhaila wā ina iau I di ili wha manino ma wha whaingofie o na wha ofi o tau loto mwhina ngalo. Wha manino I meo lo tutupu mai Samoa ia ma le mea ale nei o le tau wha asase mai Samoa. Ia tātou te talo tu iluma le tua ia tau sanga awa ia cases o lo whianga nei ma le whionga le li palemia ia manisi wha luma malo le tungo I Samoa. Tātou toi wheloa I se taimi o iluma wala foi se ngana wasala ia o tatonu o tato uma o fana wale tua ia tula epa ia mawo foi o file mule nei fia fitato te tal no atili stemio luma so fu ma ia manuia pa te pa I lo fa pia tapia feloa so fu ia na tu sa mo le fai unga foi leo le matu tua ma na ia wa lava la fita fa fonga o ani mata o putala noina e te ioina e te le ioina foi e manatua e le ese mea e le tutusa me umai lau falong e le tutusa foi me ai umai lau taste I lau tofo oi o le tangata la vaia e na te whaia me sili mo ia malona ainga malona tunu ioe e te taritonu I le mea e te taritonu ma e lango iai. O le whai unga leo le tautua ma le o nanga halau si whonga o te taia fau I le neitu la fiafi manatu la seus I whanua le waa tātou tu e whiloa I le aso a taiao I le whina ngalo lo whao le tua tātou porkalami masani taiao ia papena fo I tātou malo masani ia o le ali o le sunga ia tau ili pe I tau ili ia o le ma whaatanuanga nai la soa taiao ia ona so ele malili o le ota I le stofi ia ona toe ma file ma le tofa ia ma whanua I le aso wharelia mato ia o le stona ili na auto sila ai mo le teminei o le tele atu o lea manatu o le isa mo le whionga le li pale mia manisi o le kapeneta fong fitalai ma sui fong fitalai ia manui o tau whaiva o ia le pole vale I winga tau whaleanga o lo whaia nei ia na lava o tau sirafia o tau wala o le atua lava e mapu iai tātou e whasino ala e na te tai ala ia na te au maia fo'i ia mea umalava e whausia ai lona malo ia manuia tele ia le tātou whainga malo ia ma le tau mawhainga o le atina eina o na tangata lau tele. Manuia le whainga malanga I tuila manua, manuia fo'i tuila manua I lau I le whauru whaleina o le maota whono ia ua loa tau sanga o tau mwhain mai ia pato lea ua wha mai aina ia ma o si tala fia lea mo tama whanau uma tutuila manua ia o lea o whauru whale ia loutou maota whono. Nia tele sa mo te tai sa mo na lua ia na te tai uma te tai o ekalesia ia se ia pa ia lava te tai o ainga loutou o auna tu le pa fa tai li o sua o te fa to fa so I fu atu sa mo ia o dia fo ia so fo wa tai au so I fu